welkom by die 8ste preek in ons Jesaja reeks. En hierdie is deel van Jesaja se tydsreise. Het is baie moeilik om te verklaar hoe het hy al hierdie goed gesien wat hy gesien het, en ons het dit nou gelees. Vir my verstaan van God wat buite tyd is, kan hy die onmoontlike doen, en ek het die idee, dis hoe het gebeur dat hy Jesaja in die toekoms ingevat het. Hy kan nie af van jou hele lewe sien van 'n afstand af. Hy is God. En toe het hy hom gewys. Hy het hom die geboorte gewys, hy het dit vertel, ons het dit gevier, en toe het hy ook die kruisiging gewys, en hy het ook die opstanding vir hom gewys. En behalwe die kruisiging, wat ons volgende week nou gaan kyk, het hy ook die geeseling gesien. Wat baie keer maklik by ons verbygaan, ons weet net hy is gegeesel. En toe gaan skryf hy in Jesaja 53 vers 5, sy geeselingswonde bring vir ons genesing. Ek wil dit in Engels ook lees, want dit is meer bekend eintlik. By stripes we are healed. Het julle hierdie woord al gehoor? So ek het 'n sending gehad, Samson Makope in Suid-Afrika, en hy het met my siekte, het hy elke dag vir my gebed gestuur. Hy het altyd afgesluit, by the stripes we are healed. By his stripes we are healed. En dit in hulle wêreld, wel in Engelse wêreld, is dit baie bekende frase wat hulle gebruik. En ek moet sê, dit is my mooi gewees, en op 'n manier dat ek my probeer dink wat beteken dit. En ek het dieper daaroor nagedink, want ek wil graag vir jou gee, dat jy dit saam met jou kan vat, want dit is 'n profesie, wat 500 jaar voor Christus gesê is, en dit het waar geword, en ons leef nou 2026 jaar daarna, en is nog steeds waar vir ons. Maar wat beteken dit? En ek wil dit vir julle verduidelik, want in Jesaja 53 sê hy, sy geesteling, chasting, het hy vir ons, daardeur het hy vrede gebring, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Okay, dis die vers, hy het nog 'n stuk bo, wat ek volgende week ook met julle sal deel. So vandag se preek, wil ek eintlik verduidelik, wat hierdie woorde is, en wat dit beteken en hoe werk dit. Want almal van ons het wonde. En ek gaan dit vir jou verduidelik op 'n baie tasbaar eenvoudige manier, dat kinders dit kan verstaan, want dis eintlik hoe die evangelie bedoel is. En dan gaan ons daarna luister na 'n getuienis, 'n genesingsgetuienis van een van ons lidmate, wat soveel wonde opgedoen het, dat jy dit nie kan glo nie. Maar wat ons dan wel kan glo, is dat hy genees is vandag. En hy gaan ook namens baie van ons praat. Maar voor dit, wil ek vir julle eers laat sien wat dit wat Jesaja gesien het. Okay. So ons gaan dan nou kyk na wat is dit wat Jesaja gesien het, en wat hy dan op die einde beskryf het. En hy het twee goed gesien. Hy het die geesteling gesien, en dan het hy 'n genesing net daarna gesien. Dit is so ek moet met die tekste werk, en die boodskap hier uit moet kry, dit lê net daar voor my, ek moet dit net gaan pluk, soos weet hierdie druiwetrosse wat jy kry, en dit net vir julle aangee, en ons gaan net in die wyn ook daarvan drink. So daar het 'n interessante fliek verskyn in 2004, The Passion of the Christ. Wie van julle het dit gesien? Ja, baie. Dis 'n gruisame fliek, ek was nog bietjie, ek was glad nie klein nie, maar die kinders wat saam met my was, het gesê, dis baie bloed wat daar was, en dis nogal van die kritiek gewees teen die fliek. En veral die een toneel, nie die kruisigingstoneel was so erg, die geestelingstoneel. En daar het 'n ou besef wat gebeur het, want in Matteus 27 vers 26 staan daar net, dat Pilatus het besluit om hom te laat kruisig, maar voor die tyd het hom eers laat geesel, net een vers. Nou, Mel Gibson, wat die fliek gemaak het, het 2 inligtingssessies of inligting gebruik om hierdie fliek realisties te maak. So ons het nog nooit gesien het nie. So hy het gegaan en hy die gruisame geesteling praktyke van die Romeinse soldate het hy bestudeer. En die tweede ding wat hy gedoen het, daar het 'n artikel verskyn, in the Journal of American Medical Association in 1986, on the physical death of Jesus Christ. Weet wat het met hom gebeur? Want is interessant, as julle ook die fliek kyk, en ons weet dit ook, dat Jesus se bene is gebreek nie. En dis ook so
geprofeteer dat sy bene nie gebreek sal word nie. Want kyk wat gedoen is, hulle hang jou daar op aan jou hande, jou voete, is nie lekker nie. Dis trouwens baie sleg, want jy hang nou aan jou, jy kan nie loskeer nie. Hulle het eintlik jou deur die polse gekap, sê hulle eintlik. Maar jy weet, so as hulle nou verander nou vat en ons kap hom vas het, hy moet hy nou begin doodgaan. En teen die aandse tyd, die soldate kon nie loop vir jy dood is nie, dan word jy afgehaal. En wat jy doen, jy het jou voete gevat, dan druk jy jou so op, want jou longe begin vol water word, dan verdrink jy later. So dan druk jy jou so op en haal jy nou asem en so hou jy nou die dood weg. En as jy sê jy wil nie dood nie, dan vat hulle 'n staalkierie en slaan jou knie af, dat jy nie meer kan opdruk nie, en dan val jy en dan is jy dood. Maar toe hulle by Jesus kom, toe hulle sy knie wil slaan, toe is daar aardbewing, want hy het klaar dood gegaan. En toe sê die opperbevelvoerder daar, maar hy is klaar dood. En hoe weet hulle hy is dood? Hy vat 'n spies, steek dit in sy sy, en as daar water en bloed uitkom, weet hy is dood. Hoekom was hy so gou dood? Want hulle het hom amper dood gegeesel. En dis wat ou hier sien. So die geesteling toneel begin waar Jesus inbring, en die soldate is basies diere, hulle word nogal erg uitgekruid. So hulle het eers om met sambokke geslaan. En ek onthou toe, ek het op skool op pak gekry, dan kyk jy slaan die ou voor jy voel hy houe, dis baie seer. En jy het nog 'n broek, om tyd jy dik jy 'n kussing en 'n velletjie daarin, maar nou hoor die ou hom klap, maar jy kan nie wegkom af van nie. Dis is dat ons nog beleef, en die kinders kry dit nou nie so kwaai meer nie. En toe hy opgestaan het, hy staan nou nog op in die krag van die Here, en toe begin hom geesel. En geeseling is 'n sweep met sulke leertoutjies, en aan die toutjies het hy leer of sulke staalgoedjies wat baie keer hakkies is. En jy sien dit in die fliek, en hulle het eintlik vir Jim Cavell raak geslaan terwyl hulle die toneel gedoen het. En ek bedoel, hy het fisies gevoel wat eintlik hier gebeur. En dan ruk hulle hom terug, en dan ruk hulle vleis uit die liggaam uit. Ek bedoel, dis gruisam. Ek bedoel, en na die tyd het hy so gelyk. Gesny, gewond, en die endprent lyk so. En as hy was hy baie bloed nodig, sê wel, dis waar die kruis gegaan het, dis waar die geesteling gegaan het. Jesus moes sy bloed gestort is, hy is die lam wat geslag is. Ek onthou toe ek die fliek die eerste keer sien, het vir my gevoel of die gewig van al ons mense se sonde soos 'n groot kubus se punt op Jesus gaan lê toe hom geslaan het. Dis die straf vir jou sondes wat hy gedra het. Nie aan die kruis nie, by die geesteling. Kruis het hy gesterf sodat hy weer kon opstaan, maar hier het die bloed gevloei by die geesteling. En toe dit verby is, toe kom hierdie soldate aan. Nou hierdie is die hoof van, ons weet nie sy naam nie, maar ons lees in die Bybel dat hy oral vir Jesus eintlik gevat het, en hy het al die gesprekke gehoor, hy moes toesig hou oor Jesus as sy gevangene. So hy het gehoor hoe Pilatus vir hom vra, is jy die seun van God? Hy het gehoor hoe die Jode hom wil doodmaak. Hy het alles gesien. En hy kom hom haal om hom dan nou op die einde te vat, op die laaste tog. En wat dan gebeur nadat Jesus op die einde sterf, nadat hulle die spies in sy sy gesteek het, dan sê hierdie soldaat, en ons lees dit in Matteus 27, toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, heeltyd, nie net daar nie, die hele tyd, die aardbewing sien, en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword, en toe het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. En hy het hierdie gat van ongeneese, van ongeloof van hom gehad. Ek bedoel, hy is 'n Romein gewees. En hier kom hy met hierdie belydenis af. En dis, dien die eerste een, wat genees is deur Jesus se wonde, is hierdie soldaat. Ons daar is baie sere wat ons het. Ons het hom, jy gaan net nou na Jacques Kilian se storie luister, wat sy wonde het hy opgedoen. Ek self het die wonde van chemo beleef, wat dit in jou liggaam doen, wat jou pap maak. Hier sit Derek, hy is daar deur, Wessel sit hier, hy gaan daar deur, dis gewitler in jou pomp. En die ander letsels, behalwe fisies wat jy moet herstel, is daarna met jou wese herstel. Jy weet, hoekom het hierdie goed met jou gebeur, wat maak jy daarmee?
gaan jy lewe, gaan jy dood. Dit is goed wat 'n impak op jou verhoudings en op jou verhouding met jou eie liggaam het ook. En ek het ook beleef dat Jesus se wonde, en ek sal net vir verduidelik hoe my gesond gemaak het. En jy gaan net nou hoor wat Jacques vertel. En ek weet dat almal van julle wonde het. Ek ken baie van julle. Ek het baie gesprekke gehad met julle, baie van julle gecoach. Ons is net mense. En daarom is hierdie boodskap vandag so belangrik in die lydingstyd. Maar nou is die vraag, hoe maak Jesus 'n mens gesond? Verstaan jy? Hierdie bloed en wonde, dit klink so mooi, jy weet, en dit lyk so goed in die kinderbybel. En ek wil daarom nou vir jou verduidelik hoe ek dit probeer verstaan. Okay. So, Paulus skryf in 2 Korintiërs 4:7 dat ons mense is eintlik maar soos 'n kleipot wat maklik breek. Ek het al 'n stukkend gegooi, hy val ons maar. Hy sê ons is so. Maar ek het toe 'n bietjie gaan nadink oor die kleipot wat mense partykeer aan ons doen en wat weet gebrokenheid aan ons doen, en ek het 'n videoetjie gemaak. So ek het hierdie kleipot vol gate geboor as 'n simbool van wat die lewe met ons doen, okay. En toe het ek hom later geseël. Ek sal net verduidelik, so staan dit nie gedink is moontlik nie. Met baie was. Hierdie baie was, as 'n muskiet jou steek en jy smeer dit dan se dadelik weg. Jy vlieg hoe kan 'n muskiet en as jou voete seer is dan smeer dit aan. Kyk, baie is mos nou God se engele hier op die aarde. Maar kom ek wys vir julle. So ons is soos 'n kleipot. En soms boor ons broers en susters gate in ons. Pynlike opmerkings is die neus is te lank, jou sproete is lelik of jy's te vet. Ander kere is die boorpunte dikker. Maar die lewe maak jou seerder. My pa en ma skyn. Ek word aangeneem, vind ek uit. My vriende verraai my besigheidspartner bedrieg my. Kanker steel my pa en ma van my. COVID vat my besigheid by my weg. En al my maatjies los my toe ons trek. My pa se besigheid gaan maar krot en ek moet ophou swat. My ou het my gelos vir iemand anderste. En so maak die lewe diep gate in jou lewens potjie. En wanneer dan na water aangooi wat 'n symbool is van God se liefde, dan kan jy niks inhou nie. En jy is eintlik soos daai potjie wat net water laat uitloop. Mens voel ook so. Hulle sê eintlik dat 'n mens wat gesond is, DSM-3 van die sielkundiges, is dat jy met die belangrike mense in jou lewe gesonde verhoudings het. Dis eintlik 'n teken hoe stikkend mens is, of nie is nie. Deepak Chopra sê 'n mens is jy suksesvol as jy God se liefde kan ontvang, dit kan hou en dit vir ander mense kan aangee. Jy is suksesvol as jy entoesiasties is oor die lewe en jy is suksesvol as jy verhouding met God het, want hy maak jou stikkende pot reg. So ons het nou hierdie was ontdek. En vir my is dit 'n simbool van Jesus se bloed. En ons weet as bloed droog word dit eintlik soos 'n roof, nê, wat die seer bedek, dat hy kan gesond word. Maar dit was sy vleis by gewees. Hierdie waks bestaan uit heuning en ook die bye was. En dit was die wonderlikste ding wat 'n mens kan hê. Ek weet jy moet vir jou so 'n pot kry as jy nie een het nie. En vir my het dit my gevoel dat Jesus kom met sy liggaam bye was na ons toe en sê, sit dit in jou potjie. Laat my toe om jou gate toe te maak. Seël jouself daarmee. En dan kyk jy of die water nie wil bly nie. Okay, so hier gaan ons. So toe kom smeer die Heilige Gees my wonde toe met Jesus se wonde se bloed en vlees. Ek kom net kyk ons. Dis die hemel by se heuning wat was. En dan gooi jy water in. Dat die liefde van God weer kom en dan sien jy beseël hy eintlik hierdie wonde van jou met sy bloed en sy vlees. Die water bly binne. Kyk Ja, kyk, stop. Ja. Teen wil en beter wete het dit gebeur. Jy sien, twee goed is belangrik hier. Is jy moet die gate sien in jou lewe. En dan moet jy 'n beeld kry, dit is my beeld. En ek het dit beleef. Partykeer skop moes maar weer van die gate oop, en jy maar weer laat toesmeer, maar jy moet toelaat dat Jesus
En God wat jou geskep het, weet uit 'n klein selletjie het jy gevorm en jy het 'n mens geword op dieselfde manier. Kom hy en hy plaas van Jesus se bloed en sy vleis in jou, deur sy gees, en dit maak jou heel, dit herskep jou. Jy word 'n nuwe mens, sê Paulus. Sodat jy kan water hou om vir ander mense dit te kan aangee. En dit het met my gebeur al. Het gebeur nog heeltyd met my. Want soos jy ouer word, ontdek jy al hoe meer gate. En dis 'n oorgee om te sê, ek kan nie hierdie gate regmaak nie. Jy het nie altyd 'n sielkundige nodig nie. Wat beteken dat jy jou liggaam moet gee en sê, maak dit reg. Wonder, draai my om en kyk wat's onder, en dan druk jy daar van die was op, verstaan jy? Jy moet sê, vat my, Jesus, wys my die goed, en dan laat jy hom toe. Maar waar ek is maklik in verband wat jy nou gaan hoor. En hierdie is 'n ware storie. So ek wil nou vir Jacques Kilian, 'n pa van 2 seuns, en hy's 'n onderwyser, en hy het ook 'n vrou, Marlene, nou vorentoe nooi om sy storie met julle te kom deel. Wil daar ook nie werk nie, wat is dit? Nee, ek dink dit werk. Ek het my plakkies vergeet. Dit Moes kom ek koffie terugdraai. kom. Ek wou eintlik, maar ek is bang Milijn skel my. Okay, So ek sê ek het net een Ons vrou. sal daai sy gat met moet toestop ook vandag. Baie welkom vandag, en ons luister graag. Het gaan nie 'n kort getuienis van 2 of 3 minute wees nie. Hy gaan sy lewensverhaal vertel, wat alles met hom gebeur het en hoe hy gesond geword het. En onthou die potjie. Ons luister graag. Goeiemôre almal. Baie dankie vir die geleentheid om vandag my getuienis vir julle te lewer. Voor ons begin, net 'n paar goedjies van my kant af. Hierdie is die eerste keer wat ek hierdie storie vertel vir mense wie se gesigte ek herken, maar wie se name ek nie altyd weet nie. En dis ook die eerste keer wat Luke daar agter die storie gaan hoor. So dit is vir my 'n baie emosionele tyd. Ek het hierdie al seker 100 keer oor vertel vir myself hierdie week. 2 keer met Dion gepraat daaroor al. En so en ek is bewus ons het nog nagmaal later, so ek wil niemand se tyd mors nie, maar ek wil ook nie sekere aspekte afjaag nie, want julle moet verstaan hoe gebroken ek was om regtig te kan ervaar, ekskuus, net hoe wonderlik die Here is en sy genesingskragte kan ervaar. Daar was nog iets wat ek wou gesê het, maar ek het dit nou vergeet, maar ek gaan hierdie nou ongelukkig vir sommige van julle seker maar in die taal van die vyand doen. Soos my hoërskoolonderwysers altyd gesê het, ek gaan dit in Engels doen, want dit is my eerste taal, dit is waarin ek gemaklik is. And I just wanted to say before I get started, that this isn't about me. I'm not afraid to tell the story because it really isn't about me or about what I went through, but it's about the Lord, and it's about bringing praise to His name. And that really is what a testimony is. So I'll run through the first half of the story fairly quickly, basically just listing things. I'm not going to give too much background information, but I was born in 1977, and my father was an alcoholic. And he wasn't one of those okay alcoholics, a weekend alcoholic. He was a full-blown alcoholic who became, when he was sober, was a lovely, generous, kind and friendly man. But after the first bit of alcohol crossed his lips, he became the worst type of alcoholic, physically and emotionally abusive. And those of you who are familiar with alcoholism will know that alcoholics are incredibly selfish people. They care only about themselves and where the next drink is coming from. And my father beat me mercilessly. He beat me so badly, in fact, that at one stage my mom had to take me out of school for a week because she was afraid that if they saw the bruises on my legs and my back, that the school would call the police, because I'd been once before looking like that, and I suspect that she might have gotten a phone call. When things got too bad at home, my mom tried unsuccessfully to commit suicide. I remember my dad carrying her limp body out of the house into the car, and off she went, and I didn't know where she was going. I didn't know why she'd left. She told me years later, she told me why she did it. And when she came back, she decided that she couldn't live with him anymore, and she said that she was going to divorce him. And now from here, I won't get into too much detail. I'll just list a few things, but the months and years that followed were quite traumatic. I spent a lot of time with my father alone while he was drinking, and that led to a lot of tension, a lot of fear on my side, a lot of anxiety.
And that I projected that into my social life, with my peers at school. I was a fighter. There was not a day went by when I wasn't involved in some kind of fight. I had no working relationships. I had no idea how to cultivate a relationship. I had no idea how to speak to people, how to be friendly and kind, because these weren't things that I saw at home. What I saw at home was, there's a problem, we use our hands, we solve it. And that's what I did. And I did it for a very long time. In that time, up until before the age of 13, a couple of things happened. My mom's boyfriend, who would later become her new husband, my stepfather, he was at our house one day. My dad arrived. He was drunk. A fight ensued, and he pulled out a pistol. My stepdad pulled out a pistol and aimed it at my father. And I thought that would be the last day that I saw my dad. My mom intervened. She positioned herself between him and my dad, and took the gun from him. And then, of course, as you can imagine, my dad got remarried, and I was living with him for a while, and this is in my standard 4, grade 6 year. She was 18, I was 12, my dad was 36. It's a recipe for disaster. She was unstable, and she and my dad drank every day and fought every day. And it was in this time that I experienced a lot of violence. And my stepmom tried to kill me on 3 occasions. And I suspect a 4th, although I can't say for sure. But on 2 occasions, she came into my room at night while they were fighting, and I was hiding in my bed, and grabbed me by the throat and started to strangle me on 2 occasions. And I had to fight her off, and I don't know how my dad took so long to get there to come and help. On another occasion, my dad called me while they were fighting, and I left the room because my room was sort of like the place where I went and hid. And I went into his room, and he had my stepmom pinned on the bed, and she had his pistol. She had her finger on the trigger, and he'd stuck his finger behind the trigger so she couldn't pull it. And he said to me, "Get help, find someone to help." And so I did. And I suspect that night that she would have killed my dad and myself if he hadn't intervened. And the last occasion, again, they were fighting. I was in the room. I wasn't in bed yet because it was still fairly early. But my stepmom came into my room with a panga, machete. And I had to fight. I had to fight her off while she was swinging the machete at me. I managed to get it away from her, and by the time I got it away from her, my dad arrived. He knocked her out. He dragged her out of the room. I packed my bags. I jumped out the window, and I headed off to my granny's house, because that really was the only place that I could think to go. It was the only place I thought, the only person I thought would take me in at that stage, which she did. So up until this stage of my life was filled with anger and violence and hatred, with a feeling of being rejected, with a feeling of not being loved and not being accepted. And a lot of that had to do with my interactions with people. I take full responsibility for that. But it was in that time, it was in my standard 5, my grade 7 year, where I was living with my grandmother, that my older cousin Janine, and Milane, she knows how much I care for Janine, and how she always said, "Jy het hierdie helde verering for Janine," because, yeah, Janine was a rock. But she took me to the Valley Christian Church in Fishhoek. And we were old apostolics before that, and we went to church, but not that much. But it was really at the Valley Christian Church, this charismatic church, where I was completely out of my comfort zone, where I, for the first time, started to experience being loved, being accepted, being made to feel welcome, being cared for. And that is when my journey with the Lord really began, was in my grade 7 year, my standard 5 year. And I started to pray, and I started to read my Bible, and I started to enjoy praise and worship. And it really was a good year, but I couldn't stay with my granny forever. So I asked my mom if starting high school I could move in with her, and I thought it would be easy. I thought it was a no-brainer. Yeah, of course, come on over. But my stepdad was not happy about it. He reluctantly agreed for me to move in with them. And the day that I asked if I could go and stay there, him and my mom had this long meeting, which I already found a little weird. And then he called me in and he said to me, "Okay, look, you can stay with us. But remember,
I'm not your father. You are not my son. You hurt your mom when you went to go stay with your dad, and I will never forgive you for that. And he never did. Him and his family never forgave me for that. And they spent my entire high school career was spent being made to feel once again like an outsider, an unwelcome guest, an annoyance, someone that had to be tolerated for the sake of my mom. And I was made to feel unwelcome. I never had a birthday party. I was never allowed to invite friends over. I was excluded from family vacations. And when I say it now, I think, geez, that's actually pretty bad. Back then, I just accepted it as for what it was. But as rejected as I felt at home, I remembered where I felt welcome. And I remembered that spending time with the Lord and in church was where I felt accepted, where I belonged. I had a sense of purpose. And during my high school years, the Lord slowly started to put those pieces back together again. Maybe not holes, but cracked shells. And he started packing them back together again. And it was a wonderful time, high school. I eventually joined the Vrye Gereformeerde Kerk in Bellville. It's a small community. There's 4 communities throughout the country. But, if I missed a church service, someone would phone. Say, hey, you went to church today. What is everything okay? I was invited to go with friends on their family vacations. Every Sunday, I was at someone's house having lunch. I was accepted. They wanted me there. The day that I did confession of faith and I did confession of faith and was baptized on the same day. That day, my mom wasn't there. She didn't come. She knew it was happening. She didn't come. My stepdad didn't know. I didn't tell him. But I stood in front of voor hy gemeente. I stood there, and these people had tears in their eyes. They were so happy for what was happening that day. I was given gifts, books to read, and that's really where I felt. I felt at home, and I felt loved, and I felt cared for. But of course, life goes on, and where these feelings of rejection were behind me now, and I didn't suffer that burden so much anymore. There was one more twist. Those of you who leave home and go and study, you know what that freedom can sometimes do to you. You've either done it yourself or you've seen it happen to others. Maar jy rafel so 'n bietjie uit. And I made some incredibly bad decisions. I felt intense guilt for being away from the church. And that wasn't because of the church, that was my own fault. I felt guilt, and the more guilt I felt, combined with all the baggage from before, all of that combined put this incredible pressure on me that could only be relieved by, wouldn't you guess it, alcohol. And I started as a student already, I started drinking heavily, a lot. And this eventually, my first teaching position was in Verliesdorp. Those of you who are familiar with the area, it's an area where they grow apples, apple farming. And so they do 2 things in Verliesdorp. It's farm with apples and drink brandy. I didn't farm with apples, but I drank brandy like it was an Olympic sport. And thankfully, I wasn't like my dad when I was under the influence of alcohol. It's a fun-loving guy. I got more friendly, and everybody needed a compliment, and everybody needed a hug, and everybody needed a bit of love and caring. But again, I wasn't going to church. I wasn't reading my Bible. I wasn't saying my prayers. I wasn't interacting with the Lord, and that guilt started to overwhelm me. Of course, my time in Verliesdorp had to come to an end, and I believe strongly that the Lord intervened and said, look, as Dion said in one of his sermons before, the Heilige Geest staan ons agter jou and says to you, come this way a little bit. Went back to Cape Town. It went better and it went worse, and at times, I made some really bad decisions, and I ended up in Saudi Arabia, strange enough, and there the guilt really took over, because now I'd made the decision to go and teach in a country where I couldn't go to church, and my relationship with the Lord really deteriorated, and it was at this stage where I was introduced to hashish, which, for those of you who don't know, is it's a drug that you smoke, almost like marijuana. It's made from the marijuana plant, apparently. And strange enough, in a country where you can't
where you where they execute people in possession of drugs, it was the easiest thing to get a hold of. But what appealed to me about that was the fact that when I was high, I didn't care. I didn't have the emotional baggage. I didn't feel the guilt. I didn't feel any weight on my shoulders. I felt completely relieved. And unknowingly, I started to damage my own relationships. Welcome. Please take a seat. But I started to damage my own relationships, professional, my friendships, and again, the voice, because I had a 5-year plan. After 4 years, I had a 5-year plan. I was going to spend another 5 years in Saudi Arabia. And again, the voice stood behind me and said, okay, enough of that. Come this way. Come this way. You're done here. We're going back to South Africa. And I did. Got to South Africa, started to, again, a lot of drinking. And where I couldn't get hold of hashish, I started smoking marijuana. And in the 3 years up until between 2010 and 2013, I did immense damage to my professional career because I was never high at school, but I just wasn't motivated. I just didn't care because all I cared about was going home and getting high again. And then one evening in a pub in Brackenfell, I met Milane, and immediately it just... I tell you, I didn't know in those first months whether I loved her. I didn't even think about getting married. I had no idea how to cultivate a working relationship. I didn't. But she's patient and she loved me. And very early in our relationship, she said to me, okay, look, this smoking the marijuana thing, this is going to be a problem. And I remember sitting there looking at her saying, you know what, it's not going to be a problem because I'll just stop. And true as Bob, I stopped. Right there and then, after that conversation, I stopped. And I was freed from that addiction. And so here I am. How long has it been now? Nearly 11 years, Elaine? That we've been married and we were engaged before that. So for let's say 20, it's been 13 years. 13 years later, here I am, this boy who was broken down completely, who couldn't cultivate a single working relationship, who has every excuse in the world to be filled with hate and anger and viciousness. Here I am, I stand in front of you, a father of 2 beautiful boys, a husband to a loving wife, and a member of a family that actually functions when everything I saw was dysfunction. And I tell you what, if I know one thing about my life, it's that if the decisions that I made that much of a difference, I wouldn't be here today. There had to be some kind of outside force. And that force, that influence is the Lord. He took mercy on me. He changed my life. He made me kind of semi-whole again. Yeah, I'll never be completely whole. I don't think any of us are. There's still baggage and there's still damage. But I have the privilege to be a husband and a father. And that's because of the work that the Lord has done. Thank you. Staan rustig. Dankie vir jou dapperheid om met ons te deel. Dit is 'n voorreg om dit te hoor. Dis seer vir my. Hy het eers my voice note gestuur daaroor. Maar dit is wonderlik om ook die lig te sien. So hierdie potjie is jou geskenk. Ons geef hom 'n lekker hande klap. Ons gaan net nou 'n seën vir hom sing, ons gaan vir mekaar ook 'n seën sing. So Paulus, naai oor die potjie praat wat so maklik breek, sê ons het 'n skat in ons wat eintlik die liefde van God is en sy lig, en dan sê hy, in alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie, ons is so raadverleë, maar ons is nie radeloos nie, ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. En ek dink Jacques is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Party van die goed doen jy jouself, laat jy aan jouself doen, en party goed doen ander mense. Dan sê hy, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam.
sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Yes,